Ngwaye kazana nshuti muvandimwe Mpeta TV, ndagushimiye cyane udahema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe ni muri mushya kuri channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Nkuko twabyemeje kubageze inkuru zidasanzwe zirimo tuntu n'utundi urukundo ibyegeranye uyu munsi. Akarere ka Bugesera kamaze kuba ikimenyetso mu gihe kera kafatwa nk'ahantu habi, bivuga ko habaga isazi z'ubumara zitwa gatsetse, maze leta za kera zikahatuza abo zanga ngo bahagwe. Bugesera bigiye kubiremba isi yose yinjiramo iza mu Rwanda. Ibi byatewe n'uko aka karere kitaweho na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ari hagiye kuba ubutayu, katera ibiti bikurura imvura ndetse igafata n'izindi ngamba zatumye ubuzima bugaruka. Ibi rero byatumye benshi bakunda Bugesera ndetse bahitamo kwambuka Akagera baza gutura Bugesera, kugeza aho yabaye umujyi uri hafi gufatana na Kigali, dore ko Bugesera ari umujyi ugaragiye umurwa mukuru. Leta kandi yajyanye imishinga ikomeye mu Bugesera bituma n'abikorera nabo bahabengukwa. Umwe mu mishinga igihugu cyose gitegereje uri mu Bugesera ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyatangiye kubaka muri 2017 mu murenge wa Rilima. Ubwo yitabiraga inama y'ubukungu muri Qatar muri Gicurasi y'umwaka 2023, Perezida Paul Kagame yavuze ko uyu mwaka uzajya kurangira imirimo y'icyiciro cya mbere igeze kuri 70%, ikazarangira mu mwaka 2024-2025 gifite ubushobozi bwo kwakira nibuza abagenzi bagera kuri miliyoni 8 ku mwaka. Biteganyijwe kandi ko ibyiciro byombi bizarangira mu mwaka wa 2026 bitwaye miliyari 2 z'amadolari, kikazagenda cyongera ubushobozi bw'abagenzi cyakira kugera kuri miliyoni 14 ku mwaka hamwe n'imizigo isaga toni 150. Umuyobozi wa Aviation Travel and Logistics Holdings, Jirendega, ari nabo bashinzwe gukurikirana imirimo yo kubaka ikibuga, yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru ko imirimo yo kubaka imihanda ndetse na za parking igeze ku kigero cya 80%. Ikibuga cy'indege cya Bugesera gifite amateka maremare. Muri Nzeri 2016 niho leta y'u Rwanda yagiranye n'ikigo cy'abanyaportugali yo kubaka iki kibuga. Nyuma y'umwaka muri Kanama 2017, Perezida Kagame yashyize ibuye ry'ifatizo ahazubakwa iki kibuga, cyari giteganyijwe kuzura mu byiciro bibiri byose hamwe byari gutwara miliyoni 818 z'amadolari y'Amerika, bikuzura mu mwaka 2018. Ariko imirimo yo kubaka igitangira, u Rwanda rwasanze ikibuga kidahuye n'ibyifuzo byarwo, maze umushinga usubirwamo uragurwa. Mu Kuboza umwaka 2019, u Rwanda rwasinyanye na kampani y'indege ya Qatar Airways amasezerano yo gukomerezaho abanyaportugali bari bagereje muri uyu mushinga wari umaze kwagurwa. Muri ayo masezerano, Qatar yaguze imigabane 60% mu kibuga cy'indege cya Bugesera, ingana na miliyari 1.3 by'amadolari y'Amerika. Hagati aho, igice cy'umuhanda uzahuza ikibuga cy'indege cya Bugesera n'umujyi wa Kigali cyamaze kuzura. Uyu ni umuhanda Sonatube Gahanga Kagera, ubatswe ku nguzanyo ya miliyoni 54 z'amadolari, akaba yaratanzwe na Exim Bank yo mu Bushinwa. Nk'uko umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere ubwikorozi RTDA Mena Munyempanda yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru, igice cya Kivuna kikiva ku Kanyaru kikagera ku kibuga cy'indege cya Bugesera kizakorwa n'abubaka ikibuga cy'indege. Undi mushinga watangiye mu karere ka Bugesera n'uwo kubaka ishuri ryisumbuye rya Ntare School, rikaba ryaratangiye kubakwa mu mwaka 2019 mu mudugudu wa Musagara, aha ni mu kagari ka Kanazi mu murenge wa Nyamata, ukaba uri kuri hegitari zirenga 40. Ni ishuri ryo ku rwego mpuzamahanga rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 1,100 baziga bacumbikiwe. Rifite kandi ibyumba by'amashuri 35 bigenewe kwakira abanyeshuri 30 muri buri cyumba, na laboratoire 5 za siyanse. Ishuri ry'icyitegererezo ry'abagize ihuriro ry'abize muri Ntare School muri Uganda, naryo ryizemo ba Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kuva mu 1962 kugera mu 1966, hamwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda kuva mu 1972 kugera mu 1976. Mu gitaramo cyo gukusanya inkunga yo gutangiza umushinga wo kubaka iri shuri,
byabereye i Kigali muri Werurwe umwaka wa 2015. Umunyamakuru wa Keti Press yanditse ko Perezida Kagame yatanze inkunga ya miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda maze Museveni atanga amadolari ibihumbi 500. Icyo gihe kandi amakuru yatangajwe yavugaga ko uwo mushinga wo kubaka iri shuri uzatwara miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga amaze kwikuba inshuro zirenze enye kuko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Alex Kamuhire yabigarutseho muri raporo y'umwaka w'ingengo y'imari wa 2021-2022. Muri Gicurasi umugenzuzi w'imari ya leta yabwiye inteko ishinga amategeko ko Ntare School imaze gutwara miliyari 26 z'amafaranga y'u Rwanda ahwanye na miliyoni 21.2 z'amadolari y'Amerika, akiyongeraho n'amayero 85,900, ariko imirimo y'ibanze yatuma ritangira kwigisha nayo ngo itarakorwa. Muri Kamena uyu mwaka Minisiteri y'Uburezi yitabye inteko aho yavuze ko bakeneye izindi miliyari 5 zo kugura ibikoresho bikenewe muri Ntare School. Kuwa gatandatu Ukuboza umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi Charles Karake yabwiye Kigali Today ko ikiguzi cy'inyubako za Ntare School batakizi kuko atari bo kuyubaka, kuko ngo bategereje kwirangira kubakwa bakayishyikirizwa hanyuma bagashyiraho ibikoresho bikenewe. Nyamara nubwo avuga cya raporo y'ubugenzuzi mukuru w'imari ya leta ivuga ko komite ya Ntare School Old Boys Association yaguriwe iri shuri leta kuwa 28 umwaka wa 2021, ibikoresho iyo bigurwa ngo iri shuri riba ryaratangiye kwakira abanyeshuri umwaka wa 2019, ariko biteganyijwe ko rizatangira mu mwaka w'amashuri utaha 2024. Ntare School yashyizwe n'umunya-Ekose William Clinton mu 1956, iherereye mu mujyi wa Mbarara mu burengerazuba bwa Uganda. Ni ishuri ryisumbuye ryarewemo abanyarwanda bagera ku 100, rikaba ryarizemo na bamwe mu bakomeye muri aka karere. Undi mushinga ni uruganda rw'amazi rwa Kanzenze, rukaba rwubatswe mu murenge wa Kanzenze. Ni uruganda rwaje ruri igisubizo ku baturage baburaga amazi mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera, kubera ko rufite ubushobozi bwo gutunganya metero kibi 40,000 z'amazi, zirimo 30,000 zayoherezwa muri Kigali, isigaye zikoherezwa mu karere ka Bugesera. Umuyobozi ushinzwe itumanaho n'isakazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe amazi n'isukura WASAC Robert Bimenyimana yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru kuri uruganda rwuzuye rwatwaye miliyoni 63 z'amadolari y'Amerika, harimo inyubako n'imiyoboro igeza amazi ku bigega biyakwirakwiza mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera. Undi mushinga washyizwe mu karere ka Bugesera kandi n'uwa kaminuza y'icyitegererezo mu kwigisha ikoranabuhanga, iri rikaba rigezweho mu buhinzi n'ubworozi. RIKA yashyizwe mu bufatanye byashinzwe mu bufatanye bwa guverinoma ya Rwanda n'umuryango Howard Grant Buffett Foundation. Iyi kaminuza iherereye mu mudugudu wa Gaharwa, akagari ka Mwendo, mu murenge wa Gashora, ikaba yarafunguye imiryango muri 2019, aho buri mwaka yakira abanyeshuri 84. Muri Kamena uyu mwaka yashyize imfura zayo 78 ku isoko ry'umurimo. Iyi kaminuza yuzuye itwaye miliyoni 84 z'amadolari y'Amerika, uko twabitangarijwe na Jean Claude Kayisinga, umuyobozi wayo wungirije ushinzwe iterambere. Atangiza imirimo yo kubaka iri shuri muri Kanama mu mwaka wa 2018, wari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Gerardine Mukeshimana yashimiye umuterankunga Howard Graham Buffett Foundation kubw'uyu mushinga w'ingirakamaro ku Rwanda n'akarere. Minisitiri yagize ati iri shuri rikuru uretse gutanga ubumenyi ku banyeshuri bo mu Rwanda n'abaturuka mu bindi bihugu, rizafasha abahinzi borozi kuzamura ubumenyi bwabo binyuze muri gahunda y'iyamamazabuhinzi, kuko abanyeshuri n'abarimu bazakorera bumwe mu bushakashatsi mu mirima y'abahinzi n'aborozi. Ni ishuri ryigisha ibijyanye n'ubworozi bw'inka zitanga inyama n'amatungo magufi, ibijyanye no gutunganya ibikomoka ku mata, ubworozi bw'inkoko n'ingurube, ubuhinzi n'ibiryo by'amatungo, ubuhinzi bw'imboga, ibiti n'ibijyanye no kuhira ndetse no gukoresha imashini mu buhinzi.
muri rika niho kandi hubatse ikigo mpuzamahanga cy'imbuto gufatanya n'ikigo gisanzwe gifasha abahinzi kugira ngo bagere ku iterambere One Acre Fund. Biteganyije ko imirimo yo kubaka icyo kigo izarangira mu myaka 2 iri imbere. Ikigo kizuzura gitwaye agera kuri miliyoni 12 z'amadolari nk'uko twabitangajijwe na Kayisinga. Mu karere ka Bugesera kandi hari umushinga w'ubworozi bw'inka z'inyama Community Company Limited, akaba ari umushinga wa leta ugamije guteza imbere umusaruro w'inyama mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ni umushinga uri kuri hegitari 6,000 ziri mu ishyamba rya Gako, ziri ibikorwa remezo nk'imihanda, amashanyarazi n'ibagiro rijyanye n'igihe zikorwamo ubworozi bw'inka, ihene n'intama zitanga inyama. Umuyobozi ushinzwe umutungo muri uyu mushinga Mbanda Jean Julien yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru ko ari byinshi bimaze gukorwa birimo gutunganya urwuri, kugeza amazi n'umuriro mu mirima y'urwuri, imihanda ihuza ibice bitandukanye by'urwuri, ubworozi bw'inka zitanga inyama, hamwe no kugeza ibikorwa remezo bijyanye no kuhira imyaka mu mirima. Mbanda kandi akomeza avuga ko hari n'ibindi bikorwa bateganya gukora, ari byo umushinga wo kubaka ibagiro rigezweho modern abattoir, ubuhinzi buhangana n'imihindagurikire y'ikirere ariyo mu ndimi z'amahanga bita irrigation and drainage system, umushinga wo kubyibushya ibimasa feedlot, n'umushinga wo gutunganya ibiryo by'amatungo feed mill. Uyu mushinga wose uzuza utwaye miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga miliyoni 35.3 z'amadolari nk'uko Mbanda akomeza bivuga. Mu karere ka Bugesera kandi hari uruganda rutunganya ifumbire. Uyu mushinga uriho na sosiyete nyarwanda ikora ibijyanye n'ifumbire Rwanda Fertilizers Company, uruganda rwo muri Maroc rukora ifumbire Ospir Group na leta y'u Rwanda. Umwe mu bayobozi b'uru ruganda Christine Kambana yabwiye Kigali Today dukesha inkuru kuri uruganda rwuzuye rutwaye miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Uruganda rwitezweho kuzamura umusaruro binyuze mu kubonera ifumbire ku gihe, kuko ruzaba rufite ubushobozi bwo gukora toni 100,000 ku mwaka. Hari kandi n'umushinga wo kubaka umuhanda Ngoma Bugesera ureshya n'ibirometero 52 ukazuzura utwaye miliyari 64 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubwikorezi Imena Munyempanda yabwiye Kigali KT Press ku gihe giherereye mu karere ka Bugesera cyonyine kikaba kireshya na kilometero 29 kizatwara miliyari 33 z'amafaranga y'u Rwanda, no kuvuga miliyoni 26.4 z'amadolari y'Amerika. Mu karere ka Bugesera kandi hatangiye kubaka isoko ry'ubucuruzi rya Nyamata, akaba ari umushinga w'imyaka 5. Imirimo yo kubaka icyiciro cya mbere biteganyije ko izarangira mu gihe cy'imyaka 2. Umukozi w'akarere ka Bugesera yabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru ko umushinga wose uzarangira utwaye amafaranga y'u Rwanda miliyari 24.3, no kuvuga miliyoni 19.4 z'amadolari y'Amerika. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe byinshi kuri iyi nkuru ku mishinga ya miliyoni zirenga 2 z'amadolari mu karere ka Bugesera. Turayikesha urubuga rwa kigalitoday.com. nawe ushatse kumenya byinshi kuri yo wasura urubuga. Ushatse kwimenyera byinshi kandi mu buryo burambuye uburyo akarere ka Bugesera kamaze kuba ikimenya bose, ushobora gusura urubuga rw'aka karere